discuss the point of governance. The political system in South Africa feels to me is a system of populist thinking, is that we will fix anything if we will just get the right hero into the ranks and sorts everything out, votes for the guy, the magic worker that will just fix everything in a moment. And we've had 30 years of total dismal failure on that behalf. The issue that no one talks about is the systemic issue of culture in municipalities, the systems of how people relate and work together, instead of just leadership is important. We know that is, but leadership should heal an ecosystem. Jan, let me reframe the question, if I may. Please. And tell me if I'm being unfair to your question. The question is, how do you change a municipality? Yeah. Right? So there's a couple of options. You can come in and be a dictator and take over the system, which the law does not allow. Okay, there's a division of labor here between the administration and the political office bearers. Political office bearers bring influence, oversight, and so on. Excuse me. So I give you an answer from let's call it a political point of view, because political office bearer is what I have been. If I've been the chief executive, or what you call it, the MM, the municipal manager, I give you a completely different answer. Completely different answer. But the responsibility and the role that I was assigned is, as in this instance, the mayor, executive mayor, political office bearer. As a mayor, you're responsible for the administration of the municipality. As a speaker, you're responsible for the running of the council, if you will. Right? So if you want to use the word governance, how you run meetings and policies, procedures, that's the speaker's domain. The council then assigns a person to the administration to give oversight and leadership, to make sure the administration implements the decisions of council. I was that person. So and that person is called the mayor. So the mayor, as the head of this organization called the municipality, as the political head, has to work through the executive officials that must actually get the job done. So the question now is, what do you do when that organization that you've now been given responsibility over has been completely captured, if you know what that term would mean in South Africa, has a history of lethargy, just couldn't care, no service delivery. We can use the word corrupt, we can use the word incompetent, all of those negative words. You therefore need, in my view, a systems intervention. Because the system is infected. So you need to have, in computer language, a reboot. Not just a reboot, what do you call this thing that clears the viruses? Antivirus. Oh, there we go, like an antivirus thing. Clear the viruses out first, then reboot. So, if I get very practical about it, one of the first things we did in terms of the viruses, clearing the viruses out, we call for a qualifications audit. Who is sitting in the system at the top level? What are their qualifications, and are they competent, qualified to do what they're supposed to do? That's a systems issue. That's not a individual targeting issue. Because these people at the top manage the system. And what do we discover? Half, if not more than half, of the senior people have fake qualifications. Now that is a systems corruption, or what's the IT language, of note.
When your municipal manager is suspended because of fraud and corruption, when the senior manager administration is suspended because of fraud and corruption, when your chief of strategy has falsified all three of his qualifications, when the head of the biggest element in your budget, the PMU, the project management unit, has got falsified qualifications and controls the biggest part of your budget and the tenders. Houston, we've got a problem here, a systems problem. And so you need a different approach to fixing the system. Now you can strike a match and burn it all down. It's the easiest way to do, the easiest thing to do. Well, not so easy, but I mean, from an emotional point of view, just fire everybody. Well, okay, let's go down that road. Fire everybody. Do you know how long it takes to employ senior people in the municipal system? So what's the other approach? The other approach is work with what you've got, within limits. I mean, if there are people that are obviously corrupt or fraudulent or so, then you've got to make a plan. If somebody is actively setting your house alight, you got to grab hold of him. But for the rest, you need a different long-term culture change approach. And how do you do that? You do it by beginning to build trust with your, let's call it your administration. I'll give you my case study. I won't mention names to protect the innocent involved, but it took 3 years for the administration to trust me. What's my evidence? We were facing an emergency, a crisis that was linked to the flooding, which you've had 3 years in a row. And you know me, if something's broken, I'm going to fix it. I couldn't care about the rules. I'm going to fix it. It's my weakness in the system. I then forced the, what do you call this thing, Torps, the foreman, because he must fix the potholes. I said, just get me the quote, I'll sign the paperwork, not knowing I'm not supposed to sign the paperwork, right? Because I just want to get this thing done. So he brings it to me, and I'm sitting here in Citrusdal, and I sign it. I said, yeah, okay, yeah. Just go to the shop and tell them that they'll get paid, man. We need to fix this thing. We send it to the finance department, and the finance department calls me. Now I'm going to tell the story slowly. They call me to say, Mayor, we see this invoice. Yeah, this invoice. You're not supposed to sign it. I said, oh, okay. Then how do I get this thing paid? Because we need the tar and the sand and the stuff. He says, Mayor, just send us the invoice without your signature on it. We will take care of it. We know how to do that. I said, oh, okay, great. So take that invoice that you signed, tear it up, and then send us the blank one. Now, in my innocence, I'm thinking, okay, cool. It's not a big deal. But in the municipal system, that is like, I suppose I committed an act of suicide. Because somebody would have said, yeah, you see, you signed where you shouldn't sign. Een men in administratie. I'm thinking, did I meng in? I just want to get the job done. But the administration developed enough trust in my intention. They could have shown the opposition, look here. Here's a mayor that's interfering in the administration. Oh, I would have given the judge exactly this explanation. To say, how else do you get those potholes fixed? Okay? What's my point? It took that long for the administration to say, you know what, this maverick of a mayor, yeah, we can trust him because his intentions are pure. I use the pure word carefully now, advisedly.
And that's how you change a system. It's long, it's ongoing, you've got to work with these people, attend the meetings, hear them, stop lambasting them and telling them how corrupt they are and how stupid they are, and because that's the typical sort of oppositional political approach. We took a community, because we are a community-driven organization. So if you, in my book, if you are community-driven, then you are restorative-driven. You want to restore, okay? It's a longer process. It's painful, it's irritating, but it's sustainable. Now, end of that long answer is, the municipality, we inherited, we the new incoming leadership, Cederberg Eerste, we inherited, among others, a bankrupt municipality, one side, but also an Eskom debt, let's call round numbers, 50 million rand debt. Because the municipality simply just didn't pay the Eskom debt. Okay, so we enter into this debt relief program with Eskom, and it's a 3-year program to get the debt written off if you continue paying your monthly lopende monthly account. So we did that religiously, and we complied with all Eskom's Treasury, not Eskom, Treasury's requirements. And I understand that we are probably one of the handful, if not the only municipality, that has complied completely with Treasury's requirements, and that now over a 3-year period, our entire Eskom debt is written off. Now, that required a culture change. That's not a magic wand. You need to get the officials in the system to religiously fill in the millions of paperwork and do the checks and all the stuff that they must do. Now, it's the same people who have been working in the municipality for the past 10 years. It's the same officials. We didn't change, except for the leadership at the top. It's the same officials. So what made it possible for those same officials under our leadership to be so compliant with this very onerous governance regime imposed by National Treasury? How come they managed to do it under our leadership and didn't do it under the previous political administration? That's the question to ask. And of course, I can write another few books about that. But sorry for the long answer. If we can, just back on the discipline issue, many people are saying, kyk hoe lyk die munisipale geboue, dit is nie geverf hier, die tuine lyk lelik, en is dit nou hoe die hele munisipaliteit run and so on. But that is a good example of, hey, we have to, we couldn't spend the money where we wanted prioriteite. Ek het 'n gestrydery gehad. Want die eerste ding wat hulle wou gedoen het, die administrasie, want daar's nog geld, né? So ons is nou nie meer bankrot nie, daar's nog geld. Wat is die eerste ding wat hulle wil doen? Nuwe meubels koop, toe sê ek nee. Daar's 'n ding, sy naam is water en seep. Jy was die stoele. So jy sal sien, die stoele in die raadsaal. Ek dink hulle sit daar van Noag se dae. En hulle gaan nog steeds daar bly terwyl ek daar is. Want die prioriteit is nie vir om ons gemaklik te maak, is om dienste te lewer. Ek kyk vanoggend toe ek in voorbereiding vir 'n ander vergadering. Daar's 'n fotograaf, verlede jaar of ja, van die nuwe vloot voertuie, dienslewering voertuie wat ons aangekoop het met ons eie geld. 30 van hierdie voertuie, bakkies en trokke en watertrokke, vullistrokke, honeysakke, die hele lot. En ek dink die mense vergeet. Dit is waarna toe die geld moet gaan, nie nuwe stoele. My kantoor, ek is nou die onderburgemeester, maar selfs toe ek burgemeester was, die meubels in my kantoor kom van my persoonlike kantoor van die plaas af. Die stoele in my kantoor. En so en so. Want ons, die prioriteit is om dienste te lewer. Ons behoeftes kom laaste, man. Asseblief tog.
Ons dien ons mense, so. En dan laastens, we net oor die budget, is dat hier's nog 'n klomp uitdagings. O ja. Hier's 'n klomp paaie wat ons begin in Citrusdal, ek meen nog steeds daar's 2 paaie reggemaak, mense vergeet dat dit is reggemaak uit munisipale fondse. Ja. En maar al die dorpe, ek meen so daar's allerlei uitdagings wat ons nog 'n termyn en miskien jy waarskynlik nog 'n tweede termyn gaan vat, want jy met die bulkdienste word nie uit ons gefinansier nie, jy moet 'n hele proses kry om daai tipe groot miljoenrand projekte navigate ons net in daai space. Wat het ons geërf? Ons as Cederberg Eerste, wat het ons geërf? Ons het 'n munisipaliteit geërf wat vir die afgelope 20 jaar geen instandhouding gedoen het nie. Geen. As in geen. Nou waar begin jy? Okay? So die antwoord is, jy begin met the priorities. En ons begin met die water. En toe besef ons, jongen, vat hom lank om net filters te aankoop en te installeer en so aan. Ons het begin met skietbins om die vullis te kollekteer. En daardie bins was 'n skenking van Cederberg Eerste aan die munisipaliteit. Mense vergeet dit. Dit was 'n skenking van gemeenskapsbesigheidsleiers deur my organisasie daar buite om die munisipaliteit te probeer help. So, vorentoe, daar's 'n hele plan, is 'n infrastructure upgrade plan, waar jy debatteer, sê, okay, die paaie is stukkend, die geboue is stukkend, wat kry ons aandag eerste? En so, kom ons praat oor die paaie. Daar is nou hulle noem dit 'n pavement, sommer 'n road infrastructure upgrade program, né? So sê, okay, vir die volgende 3 jaar, jaar 1, gaan ons die paaie in Klein Willem, 4 van die belangrike paaie daar, en 2 paaie in Lambersberg gaan ons regmaak, want ons moet dit self herstel. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van Cederberg munisipaliteit, dat hulle eie geld het, om die paaie reg te maak. Jy moet dit vergeet nie. Ons is mos afhanklik van die grants van provinsie af. So, daar's 'n program en waar die munisipaliteit seker bietjie sleg is om te kommunikeer. Jy weet, maar die plan is daar. Ek weet dit, want ons debatteer die goed en die prioriteite. Dus sê, okay. So, jy weet van die paaie in Citrusdal, wat ons plavei het, want hy straat, hy moet eintlik heeltemal oorgedoen word. Maar hier is die ironie van die saak. Die hoofpad in Citrusdal is nie 'n munisipale pad nie. Die pad behoort aan provinsie. So ons kan nie daar regmaak nie. Ons stry nou vir 3 jaar met die provinsiale regering. Maak asseblief die pad reg, want is 'n kan jy maar sê 'n kernpad vir die citrusbedryf en so en. Nee, so daai stry reg gaan aan. So die paai wat ons dalk self reg kan maak, is ons nog weer besig om te doen. Ons het Gravate gedoen, ons het Lambersberg gedoen, ons het Citrusdal gedoen, ons is nou besig met Klein Willem, en so, dis hoe ons die ding benader. Dis 'n politieke, ons het voor 'n verkiesing. So dis 'n klomp politieke partye wat contest vir mense se stem. En dit is wonderlik. Dit is deel van 'n demokrasie. Dit moet gebeur en ons is totaal vir die proses. En die persepsie mag daar buite wees dat CE word befonds deur die lokale besighede, die lokale boere, die lokale plase, lokale inwoners. So CE is my baseparty. En want jy sukkel hier nou om te sê die Witman se party. Ja, jy sien nou waar dit gaan. Praat sommer reguit, man. En die moeilikheid is dat ons grootste uitdaging na ons politiek nou klaar gespeel het. Kom ons kry nou wie ewer nou volgende beweer is en beheer. Die munisipaliteit is maar een deeltjie van ons lokale ekonomie.
en van waar mense moet werk kry. Hier 2 fabrieke en hierdie week toegemaak, Strasburger skoene, wat seker 'n legendariese, tragiese, die oudste maatskappy in die Cederberg in Klein Willem omgewing. Want hulle kan nie oop bly nie. En wat is CE se perspektief oor hierdie probleem? Want aan die einde van die dag moet ons hierdie dienste lewer, want dit bevorder die ekonomie. Jy gaan nie besighede trek as daar nie 'n konstante en stabiele munisipaliteit in 'n politieke stelsel is nie. Jy gaan nie besighede trek om industrie hier te kom oopmaak as ons nie met al 3 sfere van regering saamwerk en stabiliteit regkry. Die dienste lewer nie, die bulkdienste lewer, krag moet daar wees, water, al die basiese wat ons nou nog heeltyd verveg. Al die onsigbare goed eintlik. Ja. Praat met my oor die punt. Ja. Jan, soos ek demokrasie verstaan, het elke Suid-Afrikaner die voorreg en die verantwoordelikheid eintlik om te stem. Want elke Suid-Afrikaner is die eienaar van die land. En ek wil dit stadig sê, want mense besef dit nie. Elke Suid-Afrikaner kry 'n kans elke 5 jaar om te besluit wie regeer hulle land en hulle maatskappy wie se naam Suid-Afrika is. Elke jaar. Elke 5 jaar. Ons doen dit op 'n nasionale vlak, 'n provinsiale vlak en 'n plaaslike vlak. Op 'n plaaslike vlak is Cederberg eerste nou een van die groeperings vir wie die inwoners kan stem. Die basis, soos jy nou noem, sien dit voor dat ander mense dit sien. Want 'n baas sien mos die toekoms. 'n werker sien die toekoms, maar net 'n bietjie later. So die baas sien dit 'n bietjie vroeër as ander mense. En die mense wat besighede het en eienaars is, verstaan dat my besigheid gaan net floreer as die munisipaliteit funksioneer. Die voorbeeld is, vat 'n groot maatskappy soos Clover. Hulle was in een van die munisipaliteite gewees, hulle fabriek was daar. Die korrupsie, die onbevoegdheid en bla 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 het veroorsaak dat Clover opgepak het en geloop het. En 'n ander provinsie hulle fabriek gestig en so en so. In ons plaaslike omgewing sukkel ons besighede, wat jy genoem het, ons kan nie meer survive nie, want die ekonomie is reg deur die land. So besighede sukkel. Maar die punt is, die eienaar van hy besigheid verstaan sy verstaan die belangrikheid van 'n munisipaliteit wat reg funksioneer. Anders kan jy nie investors betrek. Jy kan nie mense betrek, professionele mense betrek om te kom werk nie. So, die vraag dan aan die inwoners is, vir wie wil jy stem? Jy stem nie vir die party vir wie jou baas stem nie. Ja, jou baas stem wel vir CE, maar daar's baase wat ook vir ander politieke partye stem. So hoekom is daar nou 'n uitsondering van CE en die baas? Ek dink die rede is om net so platant te wees, want die mense dink CE is 'n wit man en wit vrou se party. Ek is die leier van CE, lyk ek wit. Okay, ek sal miskien is ek wit, ek weet nie. Maar wat is ons beleid? Ons beleid is, ons is inwoners, of jy nou 'n baas is of nie 'n baas is nie, ons is inwoners wie ander inwoners dien. En het ons nie dit juist nie net gesê nie, maar bewys. Ons het nou soveel vlek gevat vir Tannie Liesbeth wat ons 'n kans wou gee. Maar ons wou daar bewys, of julle wou daardie bewys, dat julle luister, en dat 'n gewone inwoner het 'n stem, en Tannie Liesbeth het ongelooflik baie gesag en ervaring, en Sure. En dieselfde met Emeline dan. Ja, en you know, in Engels is you win some, you lose some, né? Die Springbok rugbyspan
het 'n hele paar wedstryde verloor, maar het die Wêreldbeker gewen. So ja, miskien verloor ons hier en daar en daar en daar. Maar wat het ons, wat beoog ons? Ons beoog om die wêreldkampioenskap te wen. En as ek dit so mag stel, ons het gewen. Ons het 'n skoon audit gekry. Woef! Daar's net 16% van munisipaliteite wat skoon audite kry in Suid-Afrika. So ons het dit behaal. Sê ek, wow, hoe het julle dit reg gekry? Ons het ons Eskom skuld afbetaal. Wow, hoe het julle dit reg gekry? Nou, finansiële dissipline in die stelsel. Al die goed wat jy genoem het, die 139's en die 154's en al die intervensies en die dissipline was daar. Ons moet nou ons samelewing, die infrastruktuur verbeter, sodat besighede kan sien, maar dit stabiel daar, met besigheid is veilig daar. Ja, die ekonomiese omgewing in die land is moeilik. Vra maar vir Strasbourg. Dit is moeilik, maar dit sal draai. Soos hulle sê, things will turn, né? Gaan nie altyd moeilik wees nie, is heidaglik baie moeilik. En ons moet doen wat ons kan om die huidige besighede aan te moedig om te bly. Hoekom? Want hulle is die verskaffers van werk vir ons mense. Is nie toevallig dat die Cederberg-streek, veral hierdie Olifantsriviervallei, die derde grootste uitvoerder is van lemoene, en citrus, nie lemoene nie, van citrus, in Suid-Afrika. So ons mense wat hier woon, is bevoorreg, né, om daardie werksgeleenthede te hê. So ons moet alles in ons vermoë doen, om daardie gedeelte van ons ekonomie te beskerm, te support. Jy sal miskien onthou toe Donald Trump met daai tariewe gekom het, né? Daai 30% tariewe wat hy wil impose op ons. Toes ek op 'n internasionale platform om te verduidelik hoe belangrik hierdie industrie is vir ons mense. Dalk weet mense nie daarvan nie, maar die punt is, Cederberg Eerste is nie 'n party vir basse nie, is nie 'n party vir werkers nie, is 'n party vir die inwoners van Cederberg.